Мы всех приветствуем в это вечернее время. Vă salutăm pe toți în această seară. Мы благодарны вам, что такую погоду вы оставили дома и свой уют и пришли сюда. Vă mulțumim că în acest anotimp atât de vitreg ați lăsat casele noastre și ați venit aici. Наверное, вы встречаете многие проблемы в жизни и даже болезни. Cu siguranță că vă confruntați cu anumite probleme grele și chiar cu suferință. Вы знаете, что здорового человека не интересует врачи. Știți că pe omul sănătos nu-l interesează medicii. Потому что он здоровый человек, для чего ему врач? Pentru că el e sănătos, face ce nevoie de medic. Не каждый врач скажет что-то приятное. Nu întotdeauna medicul spune ceva plăcut. Есть врач, тот, который тебе напрямую скажет, он не думает, какое у тебя внутреннее переживание. Sunt medici care îți spun direct, nu se gândesc că tu o să treci prin traumă când va spune ce ai. Но когда был Христос в нашей земле, Он всегда смотрел на человека, видел его переживания и сказал, больные имеют нужду во враче, а не здоровые. Atunci când Iisus Hristos a fost pe pământul nostru și privea la situația oamenilor, El a spus, cei bolnavi au nevoie de doctor, nu cei sănătoși. Скажите, когда-нибудь было в вашей жизни, что вы разочаровались? Spuneți-mi, a fost vreodată în viața dumneavoastră când ați fost descurajați? Вы разочаровались на работе, в начальнике? Ați fost descurajați la lucru sau de șeful dumneavoastră? А может быть, своих соседей? Dezamăgiți, puteți spune, sau vecinii noastre. Когда вы что-то покупали, вам это очень хвалили, в конце это было неправда. Când ați cumpărat ceva, v-au lăudat foarte mult și când ați cumpărat luat, nu mai era adevărat ce ați spus. Бывает, вы смотрите, вам кажется, вы без этого не можете жить, как только вы это получили, вы разочаровались, потому что это не то, что вы хотели. Se întâmplă că dumneavoastră priviți, dar sunteți dezamăgiți pentru că nu e ceea ce ați dorit sau ce ați vrut. Особенно молодежь, когда с детского возраста переходит в юношеский. Îndeoseb tineretul când trece din copilărie la adolescență. Когда настает момент изменения гормональной системы. Când sosește momentul schimbărilor hormonale, им кажется, что что-то с ними творится. Lor li se pare că se întâmplă ceva cu... Что-то они видят, все, что у них все внутри изменяется. Ei văd ceva ce se schimbă totul în interiorul lor. Часто мы задаем сами себе вопрос. Adesea ne punem întrebarea. Господи, что я делаю не так, почему я встречаю эти проблемы? Doamne, în ce greșesc eu? De ce toate aceste probleme vin peste mine? Очень часто мы говорим, я делаю все как могу. Adesea spunem, eu fac tot ce pot. Но почему-то мы не согласны с той жизнью, которую нам приходится прожить. Dar sunt motive că nu suntem mulțumiți cu viața pe care noi o trăim. Нам кажется, что нам всегда перед нами стоит большой труд, который нужно совершить. Mi se pare că în fața noastră este o lucrare foarte mare pe care trebuie să o facem. Например, так как у меня, всегда я имею перед собой большой труд совершать. Așa cum e la mine, spune Domnul, că întotdeauna trebuie să mă trudesc ca să fac ceva. Я всегда думаю, как изменить своего переводчика. Eu întotdeauna mă gândesc cum să-l schimb pe traducătorul meu. А он всегда думает, как изменить меня. El se gândește întotdeauna să mă schimbe pe mine. И всегда у меня есть какое-то переживание. Întotdeauna am ceva prin care trec un stres. Потому что он просто не поддается к изменениям. Pentru că el nu cedează, nu vrea să se lasă schimbat. Вы знаете, кто самый лучший мужчин может изменять? Știți cine poate să schimbe cel mai bine pe oameni? Это жена. Pe bărbați, este femeia care... Потому что у нее хватает терпения, чтобы мужа Pentru că изменять. ea are răbdare ca să schimbe bărbatul. Бывает, у него даже голова болит. Se întâmplă că el își doare capul deja de multe ori. Но она спокойно относится к этому. Dar ea este liniștită și că lucrează în continuare. Очень часто бывает у нас головокружение такое, нам все вращается в голове. Adesea suntem amețiți de cap.
И мы не знаем, что с этим сделать. Și nu știm ce să facem cu această amețeală. Мы вчера с вами рассматривали некоторые вопросы жизни. Aseară am primit câteva întrebări ale vieții. И мы касались одного направления, где мы касались уксуса. Și ne-am atins de o problemă unde am vorbit despre oțet. Я не все сказал, то, что нужно, чтобы вы все знали. Eu n-am spus tot ce trebuie să știți dumneavoastră. Потому что основа этот уксус, который выбран из дерева, особенно букового, это очень вредно для организма. Pentru că acel oțet care este din lemn de fac este foarte vătămător pentru organismul Но omului. есть уксус виноградный и яблочный. Dar este oțet de mere sau de struguri. Он больше полезный для организма El человека. este mult mai accesibil pentru organismul omului. Но тоже не всегда старайтесь много Dar употреблять. să nu folosiți în cantități mari. Но если вы скушаете там несколько огурцов или помидор, от этого вы не сильно повредите свой Dacă здоровье. o să mâncați câțiva castraveți sau câteva roșii cu oțet, nu o să vă distrugeți atât de mult sănătate. Но те, кто уже имеет проблемы сердечных болезней и своими артериями, вам лучше воздерживаться от этого. Dar aceia care aveți boli de inimă sau probleme cu artere, e mai bine să nu consumați deloc oțetul. Нам хорошо, когда мы можем посмотреть на свое питание, которое мы кушаем. E bine când putem să ne uităm la hrana pe care o mâncăm, Потому что мы настолько устроены чудесно Богом, что наш организм не меняется, как мы хотим. și pentru că, adică ne place să ne uităm la hrană pe care o mâncăm, pentru că Dumnezeu ne-a creat în așa fel ca să nu ne schimbăm așa cum vrem noi, ci așa cum ne-a creat El. Когда мы посмотрим на эту картинку, вы можете видеть ее на экранах. Это желудок человека и часть Vă uitați la кишечника. acest tablou, sau cum îi spun, da, este vorba despre stomacul uman. Вы можете увидеть, там есть в одном месте такое, как такая луковица, цибулина. Dacă vă uitați, acolo este ca o ceapă. А там сразу такие врата, там он Acolo закрыт. sunt așa, ca niște porți. Ceapa aceea este închisă. Потому что когда вы кушаете, эти врата закрылись. Pentru că Привратники. atunci când dumneavoastră mâncați, acele clape se închid. Для того, чтобы пища не просто пришла в рот и вышла. Pentru ca hrana să nu intre în gură și să iasă afară. Она должна быть внутри переработана. Ea trebuie să fie prelucrată în organism, în interior. Но наш организм так устроен, и наш желудок, что когда поступает пища, он ожидает. Organismul nostru este așa făcut încât atunci când intră hrana în stomac, el așteaptă, e închis și așteaptă. Он просто остановился для того, чтобы принять пищу. В это время он не работает. Stomacul s-a oprit ca să primească hrană. În timpul acela, stomacul nu lucrează. И в то время, когда вы кушаете, он ожидает, когда наконец вы закончите. În timp ce mâncați, stomacul așteaptă timpul când veți încheia, veți termina să mâncați. Он имеет очень хорошее определение. Are o rânduială foarte bine stabilită. Он ожидает после того, когда вы сделали последний глоток, еще 20 минут. După ce ați luat ultima înghițitură, stomacul mai așteaptă 20 de minute. А может через 20 минут вы еще надумаете еще что-нибудь кушать. Dar probabil că peste 20 de minute o să vă mai gândiți să mai mâncați ceva. Но после 20 минут он запускается свою работу для того, чтобы перемешивать эту пищу и желудочным соком. După 20 de minute elimină sucul gastric care să prelucreze mâncarea. И вот, когда он подождал 20 минут, Când a așteptat 20 de minute, мы вы решили еще одно печенье скушать через 20 dumneavoastră минут. ați hotărât să mai luați o prăjitură sau orice. Это не проблема, потому что он ожидал, он думал, что может вы все-таки подумаете, что Aceasta nu еще e взять. problema, că stomacul a crezut că dumneavoastră o să vă mai gândiți să luați și ceva. Но когда прошло 20 минут, тогда наш желудок, наша система, вся пищевая запускается. Iar când a trecut 20 de minute, tot sistemul acesta al asimilării mâncării începe să lucreze. И это время у нас появляется симптом голода. În momentul acela avem un simptom
simptom al foametei, ai mai vrea să iei ceva. А мы уже не за столом. Iar nu mai suntem la masă. Он уже ожидал 20 минут. Stomacul a așteptat 20 de minute. Его время работает, чтобы переработать пищу. E timpul ca el să prelucreze hrana. В это время мы куда-то в карман засовываем. Noi băgăm mâna în buzunar sau eu А может быть какая-нибудь конфета. sau avem o bomboană. А может быть еще семечки есть. S-ar putea să avem și niște semințe prin buzunar. Но ничего этого нету. Dar n-ar trebui să fie niciodată așa. Что тогда нашли, что? Atunci ce am găsit? Что сегодня люди больше находят в карманах? Ce găsesc astăzi oamenii mai mult în buzunarele И lor? когда ты смотришь, они ходят и... Gumă. Ce? Când te uiți la ei, umblă rumegând. Они нашли жвачку. Au găsit gumă. И это есть проблема. Și aici este o problemă. Потому что жвачка должна была быть скучна в течение этих 20 минут. Pentru că guma, dacă ai vrut să o folosești, trebuia în timpul acelor 20 de minute să o... Желудок не знает, что вы кушаете. Stomacul nu știe ce mâncați. Но как только вы запустили эту систему, желудок остановился автоматически. Cum ați intrat în această sistemă, acest sistem, stomacul s-a oprit. И пища, которая должна быть переработана, мы остановили ее, мы не дали возможность перерабатывать. Hrana care trebuia să fie prelucrată se oprește și nu se mai prelucrează. Желчный пузырь уже начал выделять поджелудочное, что нельзя начало выделять. A lăsat acid gastric și a început să lucreze. Și pancreasul de asemenea a început să prelucreze hrana deja. И у нас появился сбой внутри. Și de aceea s-a evit o problemă, s-a blocat totul. Но нас это ничего не интересует. Pe noi nu ne interesează nimic. Потому что внутри оно не кричит. Pentru că din interior nu au strigăte. Кричит всегда наша кожа на нашем теле. Întotdeauna strigă pielea noastră. Когда ты смотришь на приемы людей, ты видишь, как люди питаются. Când îi primești pe oameni la consultație, tu îți dai seama cum se hrănesc oamenii. Кто-то уже и находится на пенсии, но у него кожа как будто 18 лет у девушки. Astăzi am primit chiar o femeie care era pensionară și avea o piele ca și o fetiță. И ты расспрашиваешь, скажите, а как вы кушаете? Și tu întrebi, cum vă hrăniți, cum mâncați? Какую пищу вы кушаете? Ce fel de hrană mâncați? Как часто вы перекушиваете между едой? Cât de adesea mâncați între mese? Как вы воду пьете? Cum beți apă? А этот человек даже не знает, почему ты его Și расспрашиваешь. omul acela nici nu știe de ce îl întrebi. Он говорит, я никогда не перекусываю. El spune, el niciodată nu mănâncă între mese. Я кушаю утром, обед, вечером. Mănânc dimineața, la amiază și seara. Хочу вам сказать, что это есть серьезные проблемы болезни сегодняшнего времени. Aceasta este cea mai mare problemă a suferințelor timpului nostru. Мне очень тяжело, что не очень видно на экране. Когда я Îmi pare свечу. rău că nu prea se vede pe ecran când luminez acolo. Но хочу вам показать, что вот эта луковица 12 Vreau să vă кишки, spun acea ceapă care este, cu care se termină stomacul, когда она получает двойную порцию желудочного сока вместе и с желчным и поджелудочным, atunci când primește o măsură dublă a acidului gastric, для того, чтобы расщеплять продукты, pentru ca să prelucreze sau să dizolve produsele pe care le punem. но оно было остановлено и по-новому перерабатывалось. A fost oprit și din nou se prelucrează, Потому что мы начали кушать, когда еще желудок не переработал пищу и не освободил pentru желудок. că noi am început să mâncăm din nou când stomacul încă nu a prelucrat hrana. А это произошло через час или полчаса после Și еды. aceasta s-a întâmplat peste o oră sau peste o oră și jumătate după ce am mâncat. Нам не избежать гастрита и язвы желудка. Nimeni nu va scăpa care mănâncă între mese de gastrită și ulcer stomacal. Почему? De ce? Потому что луковица 12-перстной кишки самые больше имеет язв и гастрит. Pentru Появляется. că acolo se întâmplă cel mai mult gastrită și ulcer duodenal. Врачи подтвердят. Medicii o să
sublinieze sau o să întărească lucrul Как acesta. сегодня много этих болезней у молодых. Cât de multe boli de felul acesta sunt la tineri. Попробуйте сказать им, что они неправильно жуют жвачку. Încercați să le spuneți că ei nu folosesc guma corect. Попробуйте сказать им, что они неправильно кушают. Încercați să le spuneți că nu se hrănesc corect. Что нельзя через каждые 30-40 минут что-то сувать в рот. Că nu este bine ca să pui în gură peste 30-40 de minute din nou și din nou. Когда студенты говорят, у нас болит желудок, Când studenții vorbesc că ne doare stomacul, потому что они от нервных переживаний постоянно что-то уродствуют. pentru că ei, datorită stresului, întotdeauna pun ceva în gură. И свободным желудок становится только ночью, он всю ночь работает, чтобы освободиться. Stomacul liniștit este doar noapte, pentru că numai atunci se poate odihni. И тогда у нас появляется достаточно много болезней. Atunci se ivesc multe suferințe, multe boli. Мы видим, что самые 7 определений, которые я смогу вам открыть. Vreau să vă descoper 7 lucruri pe care vreau să vi le descoper. Первая причина этих проблем, которые мы встречаем, это недостаток витамина D. Primul lucru care se întâmplă în acest fel, care te provocă la aceasta, este lipsa de vitamina D. Это кальциферол, Este calciferon, который вырабатывается во время пребывания человека на солнце. care se prelucrează în timpul înfățișării omului în fața soarelui. Сегодня люди не имеют времени быть на солнце. Astăzi oamenii n-au timp ca să stea la soare. Им кажется, что это не обязательно. Ei spun că nu e obligatoriu. Но витамин D все больше и больше становится нехваткой для детей. Tot mai mult lipsa vitaminei D este la copii, la prunci. Одна из причин. Unul dintre motivele. Потому что сегодня уже тяжело найти ребенка без телефона. Pentru că astăzi este greu ca să găsești un copil fără telefon, Без планшета. fără tabletă. А если вы ему дали это, Dar dacă i-ați oferit această mână, даже на улице красиво солнце греет, și chiar dacă afară soarele luminează frumos, а он с дома не хочет выйти. dar el din casă nu vrea să iasă. Мама говорит, ну выйди погулять на улицу. Mama spune, ieși afară și plimbă-te puțin. Не могу, потому что я беседую, разговариваю с Eu друзьями. vorbesc cu prietenii. Я в футбол играю. Eu joc fotbal. Я что-то смотрю, Eu не мешает. ceva, nu mă deranja. И это появляется проблема. Și aici se ivește o problemă. Потому что время получать витамин D, у нас нет времени для того, чтобы быть на солнце. Pentru că timpul de a primi vitamina D nu avem timp și ca să ieșim la soare. А взрослые говорят, ну это уже стыдно раздеваться. Iar cei maturi spun că e rușine să te dezbraci. И всегда мне задают вопрос. Și mereu mi se pune întrebarea. Скажите, почему в коленях и в суставах хрустит? Spuneți-mi de ce genunchii mei și coatele mele bârie. Почему здесь сустав, понимаешь, он так хрустит, как будто песок туда De насыпал? ce când ridic mâna și numărul meu așa parcă ar fi nisip acolo? Потому что на том месте, где должен быть витамин D, там появляется кальциевая соль. Pentru că acolo unde trebuie să fie vitamina D este sărurile calcificate. А она освобождается с костей и попадает туда, и тогда у вас появляется этот хруст. Este luată ajunge din oase în încheieturi și atunci se aude acest zgomot. Мы пришли к тем болезням, которые сегодня говорим артритические хрящи. Noi am ajuns la aceste boli care astăzi se numesc artrită, nu? Я покажу, Аня здесь врачи нам скажут. Вот между, в середине между этими костями. Cum să zic, ce e aici? Вот. Находится между костями. Вот с этой стороны здоровый. Între oase, așa. С этой стороны здоровый. слева. Вот внизу Din este sănătos, jos este mărit. внизу это здоровый. С правой стороны это Dreapta распадается. uitați
Uitați-vă cum se destramă cartilajul. Это появляется проблема сегодняшнего времени. Aceasta este problema timpului nostru. Мы не можем нормально вставать на свои колени. Nu putem să ne punem pe genunchii noștri normal. Потому что начинает распадаться этот артрический хрящ между Pentru că костями. cartilajul acela începe să se desfacă, să se spargă. И у нас появляется проблема. Почему? Și se idește problema. De ce? Потому что на том месте, где должен быть витамин D, у нас что там? Pentru că unde trebuie să fie vitamina D, ce avem? У нас кальциевая соль. Acolo avem sală calcificată. У нас проблема нехватка кальция, в то время он выделяется Avem не туда, куда надо. lipsei de calciu și lucrul acesta se întâmplă așa. Что еще есть причиной, что оно приводит к этой болезни? Care încă este motivul care ne aduce la această suferință? Это перегрузка организма кофеином. Este mai multă cofeină, adică în plus, cofeină în plus în organism. Многие даже не задаются вопросом, что оно приносит нашему здоровью. Mulți nici nu își pun întrebare ce aduce aceasta pentru sănătatea noastră. Многие говорят, знаете, доктор, вы просто не понимаете, что такое кофе. Mulți spun, doctore, tu nici nu pricepi ce înseamnă cafea. Я говорю, это правда. Eu vă spun, da, este adevărat. Потому что я в своей жизни один раз выпил вот такой стакан кофе. Pentru că în viața mea, zice el, că a băut atâta cafea, eu nici atâta n-am С gustat. того времени я больше в рот не имею. De timpul acela nu am avut în gură cafea niciodată. Но знаю его последствия. Dar știu urmările cofeinei. Самое первое, он поднимает артериальное давление и вредит нашему сердцу. Întâi ridică tensiunea și strică inima. Он вызывает бессонницу. Cheamă sau invită insomnia. Он повышает уровень холестерина в крови. Ridică nivelul colesterolului în sânge. Многие становятся зависимыми от него. Mulți sunt dependenți de cofeină. И если я не выпил чашку кофе, мне кажется, что сегодня день я не смогу прожить. Dacă nu am băut o cafea, mi se pare că astăzi nu mai pot trăi până în seara. Самая большая проблема, он уничтожает витамин D в организме человека. Cea mai mare problemă pe care o aduce cofeină distruge calciul în organismul omului. Мы видим, очень часто появляется анемия. Vedem că adesea se ivește anemia. И многие говорят, как с ней бороться. Și mulți spun cum să mă lupt cu ea. Многие есть диагнозы, когда можно заметить анемию, даже не делая анализа. Multe sunt diagnostice care pot să descopere anemie fără analize. Потому что как только анемия появляется, увеличивается ритм сердца. Imediat cum se mărește anemia, crește ritmul inimii. Начинается головокружение. Începe amețeală de cap. Я всегда люблю смотреть людям в глаза. Îmi place să mă uit oamenilor în ochi. И на этом белом я могу заметить, оно желтое или белое. Și pe albușul ochiului pot să văd dacă este galben sau este alb. Может быть появление дефицита железа, S-ar putea să fie lipsa de fier. фолиевой кислоты или витамина B12. Folievă кислоtă. Da? Și acizi, nu știu de care, și vitamina B12 lipsă. Acid folic, da. Acid folic, da. Это показывает те проблемы, когда мы можем посмотреть и увидеть анемию человека. Acestea ne arată problemele când putem să descoperim anemie la om. Я всегда даю определенный совет. Eu întotdeauna dau un sfat deosebit. Если кто-то встречает проблему анемии, Dacă cineva are probleme cu anemia, много из женщин встречают эту проблему. îndeoseb femeile au această problemă. Один из рецептов это такое, нужно 200 грамм виноградного сока и одно куриное свежее яйцо. O rețetă. Este nevoie de 200 de grame de mus, de struguri și un ou de găină. Свежее, сырое. Un ou proaspăt și crud. Его надо разбить и сделать такой Trebuie să-l коктейль. spargi și să faci un cocktail din el. Один раз в день выпивай. O dată pe zi să-l bei. Полное излечение, когда ты можешь уже увидеть какой-то результат, это нужно выпить 3 литра. Dacă vrei să vezi rezultatul și să fie un tratament întreg, trebuie să bei 3 litri. Это 15 дней.
Aceasta înseamnă 15 zile. În Pe 200 grame. 15 zile, câte 200 de grame în fiecare zi. Это будет 3 литра. Aceasta va fi 3 И litri. если вы начали это делать, через 15 дней вы сделаете анализ, вы скажете, неужели это так хорошо Dacă помогает? ați început să faceți lucrul acesta, faceți analiza la început și după, o să vă mirați. Într-adevăr, aceasta ne ajută chiar atât de bine. Очень хорошо, когда мы знаем, как бороться с болезнью. E foarte bine când știm cum să luptăm cu boala. Мы очень часто имеем проблемы, потому что мы встречаем сегодня все больше и больше аллергий. Adesea avem probleme pentru că întâmpinăm mereu alergii. Что это такое аллергия? Ce este alergia? Это когда иммунная система нападает сама на себя. Aceasta înseamnă că sistemul imunitar se luptă împotriva lui. И многие есть болезни, которые очень серьезные, и они являются аллергическими. Și sunt multe boli care sunt foarte serioase și sunt și alergice. Я на сегодня не буду все перечислять. Eu nu o să le număr astăzi. Но хочу вам сказать, что очень много сегодня аллергий даже на пищу, на то, что вы кушаете. Dar vreau să vă spun că sunt multe alergii chiar la mâncare pe care o mâncați. Плюс на разные травы, на разные запахи, на Apoi разные la духи. diferite ierburi și la diferite mirosuri. Это есть те проблемы, которые мы сегодня встречаем. Acestea sunt problemele cu care ne luptăm astăzi. Мы нуждаемся в правильном питании. Noi avem nevoie de a ne hrăni sănătos. Мы нуждаемся в здоровье и защите своего организма. Avem nevoie de sănătate și de ocrotirea organismului nostru. Но bывают те моменты, когда мы немножко нарушаем. Dar sunt și momente când mai încălcăm câteva. У нас есть возможность исправить все это. Dar avem posibilitatea să îndreptăm toate acestea. Но если мы это хотим. Da, numai dacă vrem. Очень часто бывают проблемы, они идут одни за другой, как цепочка. Adesea vin problemele și vin una după alta ca un lanț. Потому что после этого касается мочевого пузыря. Pentru că după aceea lucrul acesta atinge sau afectează vezica urinară. И это касается женщин, потому что очень легко им простыть и получить некоторые Acest инфекции. lucru afectează foarte mult pe femei, că ele foarte ușor răcesc. Всегда нужно знать некоторые симптомы и как быстро избавляться от этих симптомов. Întotdeauna trebuie să știi anumite simptome ca să poți să scapi de acestea. Но многие не имеют симптомов, они просто усталы и не могут ничего делать. Dar mulți nu au simptome și nu sunt obosiți și nu pot să facă nimic. Я вам советую, всегда обращайтесь к врачу, потому что вы можете сами задержать какую-то болезнь. Eu vă sfătuiesc ca să vă îndreptați spre medici pentru că puteți să vă îmbolnăviți de boli serioase. Много bывает те моменты, когда даже бывают скрытые сердечные болезни. Sunt multe momente când sunt boli de inimă ascunse. И как с ними бороться, человек не знает, потому что он не знает, что проблема сердца. Omul nu știe cum să lupte pe ea cu aceste boli pentru că nu știe care e problema cu inima. Хочу вам сказать, что многие болезни есть посредством проблем позвоночника. Aș vrea să vă spun că multe motive a durerilor sau bolilor vin de la coloană. Одна из тем, которую я буду говорить, будет касаться именно проблемы позвоночника. Я буду показывать все, как работает позвоночник. O temă va fi despre coloană vertebrală și am să vă arăt cum trebuie să descoperiți toate acestea. Я много уделяю этому времени, потому что каждый день работаю именно по этому направлению. Eu pierd mult timp pentru că în fiecare zi lucrez cu această problemă, cu coloana. Мы видим, что всегда нужно, чтобы витамины, и минералы и аминокислоты были в одном балансе. Vedem că vitaminele, mineralele și aminoacizi trebuie să fie într-un echilibru. Мы видим, что витамин D должен быть в клетках кожи, он противостоит многим инфекциям. Vitamina D este celula care oprește multe infecții. Как часто вы кушаете морковь? Cât de adesea mâncați morcov? Многие мужчины говорят, если жена положила что-то, тогда я ее кушаю.
Mulți din bărbați spun că dacă soția a pus în ceva, atunci o mănâncă. Как часто, как на этой картинке, жена дает мужу целую морковку, чтобы он кушал? Cât de adesea, cum e pe tabloul acesta, femeia dă bărbatului să mănânce măcar o morcă. Какая будет ваша реакция, если вам скажут, сегодня будешь кушать морковку? Care va fi reacția dumneavoastră dacă vi se va spune astăzi o să mănânci morcov? Я однажды проводил программу. Eu am lucrat într-o situație И спросил, кто каждый день кушает одну морковку? și am întrebat cine mănâncă în fiecare zi un morcov. И вдруг один мальчик поднимает руку. Și deodată un copil a ridicat mâna. Он говорит, я каждое утро кушаю одну морковку. El spune, eu în fiecare dimineață mănânc un morcov. Я был очень заинтересован. Eu am fost foarte interesat de el. Когда закончилась лекция, я подошел к этому мальчику. Când am terminat programul, m-am apropiat de acel tânăr copil. Познакомился с родителями. Am făcut cunoștință cu părinții lui. И спросил, это правда, что он каждый день кушает одну Și am морковку? întrebat, e adevărat că acest copil mănâncă în fiecare zi morcov? Он говорит, с того времени, как однажды он слушал вашу лекцию по телевизору. Părinții mi-au spus, din timpul acela, de când a ascultat un program al dumneavoastră la televizor, de atunci în fiecare zi mănâncă câte un morcov. С того времени он взял для себя, что нужно кушать одну морковку. De atunci el s-a hotărât să mănânce în fiecare zi câte un morcov. Мы не знали, что вы приедете когда-то к нам и будете проводить Noi лекции. n-am știut că o să veniți cândva la noi și o să ne vorbiți și nouă. Но с того времени, как он начал кушать морковку, мы больше врача уже в течение 5 Dar лет. din ziua aceea, când în fiecare zi a început să mănânce câte un morcov, niciodată n-am fost cu el la doctor. А он так всегда, мы с ним куда-то должны были идти к какому-то врачу. Dar până atunci, întotdeauna trebuia să căutăm câte un medic ca să ducem la el. Говорит, доктор, мы хотим вам нечто больше сказать. Spun, doctore, am vrea să vă spunem ceva mai mult. Мы все в доме каждое утро кушаем по одному морковку. Noi cu toți în casă de atunci mâncăm câte un morcov. Я сказал, это большое Și благословение. eu am spus, aceasta este mare binecuvântare. Потому что это немного. Pentru că nu e mult. Но это большая защита Dar организма. este o crotire puternică a organismului. Но так как у вас этот продукт очень дорогой, то вам будет тяжело это использовать. Dar așa cum e la dumneavoastră, acest produs este scump, va fi greu să-l folosiți, nu? Ищите где-нибудь в другом месте витамин D. Căutați în altă parte, nu? Может быть что-то дешевле. S-ar putea să găsiți ceva mai ieftin. Вы знаете, что всегда при нехватке витамина D в организме Știți că întotdeauna când lipsește vitamina D în organism, появляются некоторые проблемы. se ivesc anumite probleme. Самое первое это близорукость. Prima este Близорукость, когда уже происходит. atunci când vezi atât de aproape, Выпадение и разрушение зубов. căderea dinților. Когда болезненное утолщение суставов, вот когда на пальцах или на коленях начинает так нарастать. Când pe degete sau pe genunchi începe să crească așa ceva deosebit. На суставах, когда идут наросты. Atunci când la încheieturile se îngroașă. Когда приходит к тебе снимку, а там показано на позвоночнике, как много есть остеофитов, наростов. Când faci film și vezi câte osteofite, adică clinciuri de aceea cresc. И этот человек, наверное, боится показать себя солнцу. Acel om cred că se teme să se arate soarelui. Появляется расстройство нервной системы. Se ivește dereglare în sistemul nervos. Мы видим, что люди, которые живут в городах, у них особенно нужна большая витамина D. Oamenii care trăiesc în orașe au îndeoseb nevoie de vitamina D. Когда достаточное количество витамина D в организме, Când este suficientă vitamina D în organism, тогда появляется уравновешенный уровень кальция и фосфора в организме. atunci se face echilibru dintre calciu și fosfor în organism. Наша кожа имеет нервные окончания. Pielea noastră are terminații nervoase. И тогда наша кожа восстанавливается, если есть достаточно витамина D. Și atunci pielea noastră se reface pentru că este suficientă vitamina D. Как только мы поднимаем уровень витамина D, Că cum ridicăm nivelul vitaminei D, у нас появляется острота слуха и острота зрения. atunci putem să avem văzul mai bun
și auzul mai bun. тогда наша кровь восстанавливается, становится более здоровой. Atunci sângele nostru se reface și este tot mai sănătos. Мы знаем, что большое количество витамина D находится у рыбы, Cea mai mare calitate a vitaminei D este în pește в зернах, в зерновых продуктах, și în produse, în semințe, в молоке, în lapte, в растениях и грибах. în plante și în ciuperci. Поэтому все эти продукты, и особенно есть большое количество в сметане. De aceea acest produs este în cantitate cea mai mare în smântână. Но вы знаете, что и определенное количество есть витамина D в орехах. Știți că o cantitate de vitamina D o găsim în nuci. Если посмотреть на эти продукты, которые Dacă вы видите, ne uităm la aceste produse pe care le vedem, если посмотреть на миндаль, dacă ne uităm la amigdale, это самое лучшее лекарство для поджелудочной железы. este cel mai bun medicament pentru pancreas. Если посмотреть на кешью, посмотрите на фундук, Dacă ne uităm la fisticuri sau la semințe, если посмотреть на грецкий орех, dacă ne uităm la nucile care le avem noi, на семена тыквы, sau la semințe de bostan, это самое лучшее для простаты. acestea sunt cele mai bune pentru prostată. И многие ученые и врачи говорят, как это возможно, чтобы в таком маленьком семени было только лекарство. Și mulți învățați spun cum e posibil ca într-o sămânță atât de mică să fie atât de multe medicamente. Хочу дать совет. Aș vrea să vă dau un sfat. Как использовать эти орехи? Cum să folosim aceste nuci? Если проблемы с поджелудочной железой, вам нужно миндаль. Dacă aveți problema cu pancreasul, aveți nevoie de migdale. 10 штук. 10 migdale. Вечером берете, и так как они уже есть с магазина, Luați seara și așa cum sunt în magazine crude, nu prăjite. вы их ставите в воду. Le puneți într-o cană cu apă. И так до утра оставляете. Și așa lăsați până dimineață în apă. Утром вы снимаете вот эту коричневую кожуру. Iar dimineața le decojiți pentru că coaja va merge, că s-au umplut de apă și va... Они как будто свежие, как будто только что дерево сорвано. Atunci apar ca și când ar fi proaspete luate din copac. И каждое утро вы съедаете на голодный желудок 10 штук. Și fiecare dimineață mâncați 10 bucăți în fiecare dimineață. Если вы съедаете семена тыквы, вам нужно тоже их с вечера замочить. Dacă vreți să mâncați semințe de arbuz, atunci de asemenea trebuie să le puneți în apă. Да, очень хорошо тоже вы замочили, и утром вы кушаете, и сырыми, они очень полезны для простаты. Și dimineața le mâncați foarte bune, proaspete. Если вы берете и используете волоски орехи, Dacă luați nuci, тогда вам тоже нужно замочить их. atunci de asemenea trebuie să le puneți în apă seara. Надо всегда снимать эту упаковочку. Întotdeauna trebuie să luați ambalajul jos. Потому что там есть энзимы, которые защищают. Pentru că acolo sunt enzime care o ocrotesc. Мы видим, что орехи имеют двойную упаковку. Ați observat că nucile au două rânduri de ambalaj. Первая твердая, вторая мягкая. Prima este tare, trebuie să spargi, iar a doua este moale. И эти обе упаковки нужно снять. Acele amândouă ambalaje trebuie luate jos. Тогда организм очень хорошо усваивает. Atunci organismul va asimila foarte ușor lucrul acesta. Вы можете делать молоко с орехом. Puteți să faceți lapte din nuci. Для этого у вас будут рецепты, и там есть написано. Pentru aceasta o să aveți rețete unde este scris lucrul acesta. Потому что очень быстро вы можете сделать для себя молоко, особенно если кто-то из детей болен. Da, foarte ușor puteți să faceți lapte de nuci pentru copiii care sunt bolnavi. Потому что молоко кешью или молоко миндаля очень питательное. Pentru că lapte de semințe sau de migdale este foarte hrănitor. Сегодня уже бывает у магазина готовое миндальное. Astăzi deja găsiți în magazine gata preparat laptele de migdale. Но самое лучшее, когда вы делаете сами, вы знаете, что там никаких химических элементов больше Dar нет. cel mai bun este când îl faceți singur, că acolo nu adăugați nicio compoziție chimică.
И это особенно, когда бывает дети имеют слабый иммунитет, он очень быстро поднимает. Atunci când copiii au imunitate slabă, aceasta le ridică foarte repede. Я хочу пригласить вас на завтра всех. Eu vreau să vă invit pentru mâine pe toți. У нас завтра будет особенная тема. Mâine o să avem o temă deosebită. Когда вы каждый для себя станете врачом. Când fiecare dintre dumneavoastră veți deveni medicul dumneavoastră. Когда вы узнаете о некоторых проблемах. Atunci când o să aflați despre anumite probleme, Когда перед вашими глазами днем появляются черные точки, и вы не можете их поймать и не избавиться. atunci când ziua în fața noastră se ivesc pete negre și nu puteți să scăpați de ele. Когда вы согнулись и поднимаетесь, ловите за стену, чтобы не упасть, у вас головокружение происходит. Atunci când v-ați poticnit și cădeți, nu puteți să vă ridicați, trebuie să vă țineți de perete pentru că nu aveți putere să stați în picioare. Когда вы говорите, что у вас есть проблемы, потому что ваши пальцы стали деревянными и на ногах тоже такие. Atunci când ziceți că aveți probleme, că degetele și picioarele vi se amorțesc, da. Когда появляется проблема выпадения волос или ломкость ногтей. Când apare problema căderii părului sau se rup unghiile. Когда у вас появляется аритмия сердца. Atunci când se ivește aritmia inimii. Когда появляется сильная боль в грудной клетке. Atunci când este o puternică durere în piept. Кошмарный сон или бессонница. Sau coșmaruri sau insomnie. Когда вы ночью легли спать, а у вас простыня и вся мокрая, потому что вы схватили. Când vă culcați să dormiți și sau vă treziți, vedeți că patul este ud. Когда вам из-за чего вы хочете плакать, не знаете почему, что за проблема. Sunteți depresiv și vă vine să plângeți și nu știți care e problema. Когда бывают дети, которых вы не можете остановить, вы не знаете, что с ними сделать. Când copiii sunt atât de neastâmpărați, nu știți ce să faceți cu ei. Вы завтра все узнаете, если Toate будете на acestea лекции. veți afla mâine seară dacă veți veni la această Что prezentare. за основа, которую нужно, чтобы поступал в наш организм? Care este baza care trebuie să intre în organismul nostru? Потому что только тогда человек может восстановить себя. Numai atunci omul poate să se oprească, să se Когда он refacă. это знает. Când el cunoaște aceste А lucruri. если человек этого не знает, Dar omul dacă nu le cunoaște acestea, часто это лекарство есть в доме. adesea acest medicament este în casa lui, Оно есть в магазине, где есть все продукты. este în magazin unde sunt toate produsele, Но мы об этом не знаем и даже не слушаем. noi nu știm despre aceasta și nici nu mâncăm. Мы не используем эти витамины и эти минералы, которые нужны нашему организму. Noi nu folosim acele vitamine și minerale care sunt necesare organismului И nostru. у нас целый список этих болезней. Și noi avem o listă întreagă de suferite boli. Действительно, это проблема, с которой мы встречаемся. Cu adevărat, aceasta este problema cu Я care уверен, что в зале такие есть. ne confruntăm. Eu cred că în sala aceasta sunt astfel de oameni, da? И это есть определенные переживания. Și aceasta este suferința timpului. Поэтому мы приглашаем вас завтра, мы сможем изучить эту De глубокую тему. aceea vă invit mâine că putem să cunoaștem această temă și să descoperim Мы aceste сегодня lucruri. соприкоснулись с витамином D. Astăzi ne-am atins de vitamina D. Мы увидели, какие проблемы несет. Am observat care sunt problemele care vin ca urmare a lipsei vitaminei Как acestei. много людей страдает коленями и суставами. Atât de mulți oameni suferă de încheieturi, Но многие не знают, как избавиться от этого. dar mulți nu știu cum să scape de aceasta. Только начиная больше обращать внимание на этот продукт, ваш организм будет сам по себе восстанавливаться. Luând aminte și folosind acest produs, sănătatea, genunchii, coatele noastre o să se refacă. Нам хорошо, когда мы все знаем. No, e foarte bine când știm aceste lucruri. Однажды один мальчик Cu ocazie, un copil, каждую субботу ходил с бабушкой на богослужение. fiecare sâmbătă a venit cu bunica la biserică, la închinare. Он садился возле окна, El s-a așezat lângă geam, окна были ниже, как здесь. geamurile au fost mai joase decât aici la noastră. Он всегда смотрел в окно El întotdeauna se uita în geam и спрашивал бабушку, а что это за дома здесь рядом, кстати? și întreba, bunica, ce fel de clădiri sunt aici? Она говорила, посмотри, посмотри вот этот дом.
Ia uite-te, uite-te la clădirea aceasta. Так я его вижу. Dar îl văd. В этом доме ты живешь. În casa aceea locuiești tu. Я там живу. Eu locuiesc acolo. А в каком окне? Dar în care geam stau acolo? Она ему показывает, смотри вправо немножко, немножко у меня, вот это на таком-то этаже ты живешь. Iată, uite-te puțin în dreapta și acolo în geamul acela, acolo locuiești tu. И когда он приходил снова с бабушкой на богослужение, Și când a venit din nou la adunare cu он говорит, bunica, бабушка, я себя чувствую как дома. el spune, bunica, eu mă simt ca acasă. Потому что я вижу свой дом, где я живу. Pentru că eu văd casa noastră unde trăiesc. Как прекрасно, говорит, это для меня. Cât de bine este lucrul acesta pentru mine. Однажды он шел вместе с бабушкой в городе на базаре. Cu ocazie s-a dus cu bunica la piață. Он ходил и смотрел. El se umbla și se uita. Бабушка думала, что он рядом возле нее. Bunica a crezut că el este alături de ea. Она пошла в этих рядах, где много народа. Ea a plecat acolo unde era mult popor. Он смотрит вправо, влево, а бабушки нету. El se uită în dreapta, în stânga, dar bunica nu mai este. Он начал плакать. El a început să plângă. Это время люди увидели, ребенок плачет, что бы сделать? Atunci oamenii au văzut, copilul plânge, ce să facem? Они подошли к нему и спрашивают, как зовут тебя? El îl întreabă, cum te cheamă? Он сказал, как его зовут. Говорит, меня зовут Николай. El a spus, pe mine mă cheamă Nicolae. А ты знаешь, где ты живешь? Dar tu știi unde locuiești? Он говорит, это в городе. El spune, în orașul acesta. В большом строительном доме. Într-o clădire foarte mare. А ты Ana. знаешь улицу? Tu știi strada? Говорит, не знаю. El spune, nu știu. А ты знаешь номер дома? Tu știi numărul casei? Не знаю. Nu știu. А ты знаешь свою фамилию? Tu știi despre familia ta, știi familia ta? Не знаю. Nu știu. А что ты знаешь? Dar ce știi tu? Я знаю церковь, куда я с бабушкой Eu хожу. știu biserica unde umblu cu bunica. Ну а что это даст для нас, если мы придем в церковь? Cu ce ne ajută dacă te duci lângă biserică? Я знаю, где я сижу. Eu știu unde stau. Подожди, а это что нам даст? Dar aceasta ce ne dă? А я оттуда вижу свой дом, я могу вам De acolo показать, где я din живу. biserică o să văd casa mea și o să vă arăt unde locuiesc eu. Много ли из нас может из церкви показать тот дом, где мы должны жить? Mulți dintre noi din această biserică putem arăta casa unde trăim. Много ли мы научили своих детей? Mulți am învățat și pe copiii noștri lucrul acesta. Я сегодня получил в подарок, так только пришел в дом молитвы. Eu astăzi am primit un cadou cum am venit în casa de rugăciune. Посмотрите, мне подарили. Uitați-vă, Это Карина мне подарила. am primit acest desen. Carina mi-a oferit lucrul Поэтому acesta. я сразу вспомнил этот пример. Atunci mi-am adus aminte de acest exemplu. Как дети могут много делать. Cât de multe lucruri pot să facă copiii. А как много Христос сделал для детей. Dar cât de mult a făcut Hristos pentru copii. Мы видим, что однажды Христос находился в Галилейском море, мы вчера рассматривали его. Cu ocazie, Hristos a aflat în Marea Galilei. Aseară am privit la această И mare. как только он появлялся, он не только говорил беседы о медицине и о духовной Și жизни, cum apărea Iisus Hristos, El nu doar că a povestit despre medicină și despre medicație. он не только проповедовал людям о Царстве Небесном, El nu doar că a predicat oamenilor despre Împărăția но Cerurilor. мы видим, там написано, что к нему вели хромых, глухих, слепых, Vedem, увечливых. acolo scrie că la El aduceau șchioc, orb, tot felul de bolnavi. Они клали у ног Христа и сказали, Христос, видишь, кого мы принесли к тебе? Ei l-au pus în fața lui Iisus și au zis, Iisuse, tu vezi pe cine am adus la tine? Это все принесли для того, чтобы ты видел этих людей и знакомился с ними. Toți aceștia au fost aduși aici ca tu să-i vezi și să faci cunoștință cu А ei. Христос ей сказал, вы знаете, я просто пастор, я должен проповедовать, больше ничего не делать. Hristos a spus, știți, eu sunt doar pastor, eu trebuie să predic, nu trebuie să fac Я altceva. проповедую, что ваш дом будет на небе, где вы будете жить Eu вечно. predic că casa dumneavoastră va fi în cer unde o să trăiți veșnic. А что наши дети научены в церкви? Dar ce au învățat copiii noștri în biserică? Знает он не миссию церковную о том, что есть направление темы о здоровье. Știu, cunosc emisiunea bisericii care este îndreptată pe tema sănătății. Очень часто дети могут не знать. Adesea copiii nu pot să nu știe. Мы не научили, как нужно их правильно кушать. Noi am învățat cum trebuie să se hrănească corect. Что правильно кушать. Ce trebuie să mănânce. Однажды библейская история открывает для нас
4 книга Царств русской Библии, În, 2 книга Царств. în 2 Cronici, Biblia ne învață, И 5 глава. capitolul 5. Многие из вас знают историю. Mulți dintre noastre cunosc această istorie. Когда была война? Când a fost războiul. Это было в Сирии, в Сирии. Aceasta a fost în Sirie. И они пошли войной на Израиль. Sirienii au făcut război cu Israel. Но когда идет война, они забрали пленных. Când știți, când e război, mai se iau și robi. Они забрали маленькую девочку. Ei au luat, sirienii au luat o fetiță mică. И эта маленькая девочка, военачальник сказал, эта девочка будет меня служить, помогать моей жене. Un general a spus, această fetiță va sluji în casa mea și va ajuta soției mele. И вот когда она служила жене, Și atunci când ea slujea soției, вы знаете, мы в обществе одни, а дома мы другие. știți, acasă suntem unii și în altă parte suntem alții. Нейман пришел домой. Naaman a venit acasă. Когда он одет, он такой грозный воин, сильный. Când a fost îmbrăcat, era un războinic puternic. Но он пришел домой и начал раздеваться. Și când a venit acasă, a început să se dezbrace. Хорошо, что уже кончилась работа. Bine că s-a terminat lucrul de О, asta. сейчас я смогу отдохнуть. În clipa aceasta pot să mă odihnesc. Как только он разделся, Cum s-a dezbrăcat, эта девочка смотрела fetița aceea s-a uitat и увидела, что он больной, поражен проказом. și a văzut că el este lepros. И тогда она испугалась. Și atunci s-a speriat. Она боялась этого человека. Ea s-a temut de omul acesta. Но она была научена в израильском народе, что есть живой Бог. Dar ea a fost învățată în poporul Israel că este un Dumnezeu viu. И тогда она подошла к госпоже своей. Și atunci s-a apropiat de doamna pe care o slujea. Говорит, можно я что-то скажу вам? Se poate să vă spun ceva. А что ты хочешь, маленькая, сказать мне? Dar ce poți să-mi spui tu, fetiță mică? Я видел господина вашего. Eu am văzut pe stăpânul. Я увидела болезнь. Eu am văzut că el suferă. Она как ребенок говорит мне. Ea ca un copil îi vorbește. У нас в Израиле есть большой врач. La noi, în Israel, este un mare medic. Он эти болезни излечивает. El aceste boli le vindecă. Он может просто взять руками и забрать эту болезнь. El poate pur și simplu să ia cu mâna această boală. Где этот человек? Dar unde este acest om? Он точно есть. Cu siguranță el există. Я знаю, он точно есть в Eu Израиле. știu că el există în Israel. И ты знаешь, как зовут его? Dar tu știi cum îl cheamă? Да, я знаю, как зовут его. Da, eu știu cum îl cheamă. И в это время эта девочка все рассказала госпоже. Și această fetiță a povestit toate stăpânei sale. И тогда приходит жена к мужу Atunci vine soția la bărbat, и начала беседовать и рассказывать a все. început să-i povestească toate aceste lucruri. Когда она все рассказала. După ce a spus toate lucrurile, Знаете, он как маленький ребенок сразу поверил. el ca și un copil mic a crezut toate deodată. Он пошел к царю сирийскому. El s-a dus la împăratul Siriei. И он сказал, дай мне письма. El a spus, dă-mi scrisori. Я еду туда, в Израиль. Eu mă duc în Israel. Я иду к врачу этому. Eu mă duc la acel medic. Потому что есть у меня надежда получить исцеление. Pentru că am speranță să primesc vindecare. И вот посмотрите, что написано. Și ia uitați-vă ce este scris. 5 стих говорит. Versetul 5 spune. Говорит, я посылаю письмо. Eu îți trimit scrisoare. Он пошел и взял с собой El s-a dus și a luat cu el 10 тысяч талантов серебра, 10.000 de talanți de argint, 6 тысяч циклей золота 600 de sicli de aur и 10 перемен одежды. și 10 haine de schimb. Вы сегодня тоже так хорошо идете? Așa merge la medic și astăzi. Боитесь, что вы забыть дома деньги? Vă trebuie să nu uitați banii acasă? Или как вы идете? Sau cum mergeți la medic? Чем больше ранг доктора, наверное, больше денег Cu нужно. cât este rangul mai mare a medicului, cu atât trebuie mai mulți bani. А если во всей Сирии или во всей вашей Румынии нет такого доктора, он есть где-то в другом месте, надо, наверное, еще больше денег. Dacă în toată Siria sau în toată România nu este astfel de medic, atunci trebuie să existe undeva. И в это время он такой уверен. Și în timpul acela e așa de încrezător. Деньги есть, Banii sunt, письма есть, scrisorile sunt, одежда есть, îmbrăcămintea este,
Я уже знаю, как врач будет меня лечить. Eu știu deja cum o să mă vindece acel medic. Если у меня все есть, я такой bogатый, то я как должен к врачу заходить? Dacă tot am toate acestea, sunt așa de bogat, cum trebuie să merg la medic? Может, nogами дверь открывать, не руками? S-ar putea să deschid cu piciorul, nu cu mâinile. Я же военачальник, сильный человек, мне Eu нужно все бояться. sunt general, eu sunt bărbat puternic, n-am nevoie să mă plec în И fața он lui. приходит к царю Израильскому. Și el vine la împăratul lui Israel. Он ему дает письмо Îi dă scrisorile. и говорит, я хочу, чтобы ты забрал эту болезнь. Eu vreau ca să-mi iei durerea, boala aceasta. А не так давно была война, только закончилась. Nu de mult a fost război, numai că s-a încheiat. И царь написал сирийский, я посылаю к тебе своего военачальника. Împăratul Siriei a zis, eu îl trimit pe generalul meu. Это мой слуга самый верный. Este cel mai credincios slujitor al meu. И он говорит царю, сними с него Și проказы. el scrie acolo, vindecă-l de lepră. А что, это одежда, чтобы снять? Dar ce, e haină ca să ia lepră? В это время, когда царь это услышал, Când împăratul a auzit aceasta, он так испугался. el s-a speriat. Он не знал, что делать. El nu știa ce să facă. И в это время În timpul acela, подходит один Иисус. atunci vine un slujitor. Говорит, скажи, что он не сюда пришел. Spune că el a greșit adresa. Потому что ему нужно к доктору, а не к тебе, царь. Spune că el are nevoie să meargă la medic, nu la tine, И împărate. тогда подходит царь и говорит, слушай, ты не ко мне приехал. Și vine împăratul și zice, auzi, tu nu ai venit la mine. Nu, А кому я должен ехать? dar la cine trebuie să merg? Ты понимаешь, я царь. Tu înțelegi, eu sunt împărat. Но у меня в царстве есть пророк. Dar în împărăția mea este un proroc. Точно девочка говорила за пророка. Fetița vorbea tocmai despre А proroc. она не говорила о царе. Ea nu vorbea despre împărat. Она сказала, что пророк это может Ea делать. spunea că prorocul poate să facă lucrul acesta. Тогда я еду к колеснице к пророку. Atunci mă duc la profet. И когда он увидел его дом, Când a văzut casa profetului, он уже себе представил, как его будет Елисей встречать. el deja și-a închipuit cum o să-l întâmpine Elisei. О, ты такой богатый человек. Tu ești așa de bogat. Что, я открываю двери. Bine, Вы все другие подождите. voi toți ceilalți așteptați. Сейчас самый важный гость у нас. Acum este un mare oaspete la noi. Но он так себе планировал этот Нееман. El așa și-a planificat Naaman. Но это время Елисей совсем по-другому поступает пророк. În același timp, Elisei face tocmai altfel. Он имел возле себя ассистентов. El a avut lângă sine un asistent. Так и я сегодня имею. Așa cum am și eu ассистентов. И он одного из них посылает. Și el îl trimite unul dintre ei. И все хотят попасть к доктору, по пророку, а он посылает ассистента, слугу своего. Toți vor să ajungă la profet, iar el trimite asistentul său, pe sluga sa. И слуга вышел. Iar slujitorul a ieșit. Говорит, ты к пророку? Îi spune, tu vii la profet? Да, я к пророку. Da, așa, eu la proroc vin. Он сказал тебе, что ты должен сделать. El ți-a spus ce trebuie să faci. Пойди, поедь в Иордан, Du-te la Iordan, там окунись в воду полностью, чтобы головы не видно 7 раз, acolo afundă-te în apă de 7 ori. и будешь здоров. Și o să fii sănătos. Что, пророк не хочет со мной встретиться? Profetul nu vrea să se întâlnească cu mine? Да я такой сильный, Eu sunt așa de puternic. да я такой bogатый, Eu atât de bogat. да я так много богатства ему привел. Eu atâta bogăție am adus și Но lui. он даже не хочет на меня El посмотреть. nici nu vrea să mă vadă. Что бы вы сделали, если бы это произошло с вами? Ce ați face dumneavoastră dacă s-ar întâmpla lucrul Он acesta? разгневался. El s-a amoniat. Он стал сердитым. El a ajuns foarte mânios. Supărat. Он говорит, вот я думал, Iată că eu am gândit. что он выйдет, станет, призовет имя Бога, El va veni în persoană și va chema numele lui Dumnezeu. возложит руки на Va меня, pune mâine pe mine. призовет Господа живого. Va chema numele Dumnezeului viu. Он снимет эту проказу с меня. El va ridica această boală de pe mine. А там в Сирии наши реки намного чище, чем здесь в Иордане. Acolo în Sirie noi avem râuri mult mai curate decât apa aceasta murdară a Iordanului. Но он говорит, что я эту грязную воду залазил. El spune ca să mă bag acolo în apa aceasta mizerabilă. Он что, решил поиздеваться надо мной? El ce a hotărât să-și bată joc de mine? Мы видим, всегда говорит человек, я думал. Întotdeauna omul spune, eu am crezut, am gândit.
Хочу вас остановить всех. Vreau să vă opresc pe toți. Никогда одного человека не отправляйте к врачу. Niciodată să nu trimiteți un om la medic. Всегда идите с ним. Întotdeauna duceți-vă cu el. Потому что каждый человек думает, как врач должен принимать Pentru его. că fiecare om se gândește cum trebuie să-l primească doctorul. И если врач так не принимает, как он думает, это проблема. Și dacă doctorul nu-l primește așa cum crede el, atunci se este o problemă. Потому что он хочет, чтобы врач знал то, что он думает. Pentru că el vrea ca doctorul să știe ce gândește И el. если он делает назначение, он говорит, я не согласен с этим Și назначением. dacă îi dă rețeta, el zice, eu nu sunt de acord cu aceasta. Потому что я по-другому думаю. Pentru că eu gândesc altfel. Я должен по-другому получить исцеление. Eu trebuie să primesc altfel vindecare. Но хорошо, что с этим Неиманом еще были слуги. Dar bine cum cu acest Naaman a mai fost și slujitori. И вот тогда, когда он был сильно Și atunci разгневанный, când el era înfuriat, в это время они сказали, господин, ну слушай, а если что-то более серьезное сказал тебе, dacă el ar fi cerut ceva mai serios, разве ты не хочешь получить исцеление? dar tu nu vrei să fii vindecat, Ну, у тебя не будет оснований сказать, что ты не исцелился, потому что ты разгневался и ушел. tu nu o să ai nicio bază că n-am vrut să te vindece, că tu te-ai mâniat și ai plecat. А ведь он ничего тяжелого не сказал El тебе. nu ți-a cerut nimic greu. Слушай, здесь не так далеко до Иордана. Ascultă, aici nu-i departe Iordanul. Давай пойдем Hai să туда. mergem acolo. А сами внутри переживают. Iar în interior ei trăiesc așa, Потому что нет никакого опыта. pentru că n-aveau nicio experiență. И в это время все-таки они уговорили его. Și cu toate acestea ei l-au lămurit. Они сказали, говорит, посмотри, как он просто сказал тебе. Ei au spus, uite-te cât de simplu ți-a spus. Омойся в этом Иордане и Spală-te причисти. și o să fii curat. Разве это тяжело? Dar ce crezi, e greu lucrul acesta? И вот 14 стих говорит нам, в 5 главе. Și versetul 14, capitolul 5 spune, Он уже немножко растаял, el deja s-a liniștit, подошел к Иордану, s-a apropiat de Iordan и борьба происходит. și acolo o luptă mare. Gрязная вода. Apa murdară. А в Сирии такая чистая, Iar горная în вода. Siria așa de curată, frumoasă. Как мне быть? Apă de munte, cum să fac? Ну ладно, уже что будет? No, orice o să fie. Все-таки послушай. O să ascult. Он зашел в воду, El a intrat în apă. а эти слуги на берегу переживают. Iar acei slujitori pe mal trăiesc lucrul acesta. А если не получить исцеление? Dar dacă nu se va întâmpla А и такого чуда мы еще не Dar знаем. așa, o minune nici nimeni n-a auzit de așa ceva. И вот он заходит в воду. Și el intră în apă. Он зашел глубоко, A intrat adânc în apă. чтобы не сильно приседать, чтобы вода Ca să покрывала голову. nu se aplece mult ca apa să acopere capul. Он окунулся раз, S-a plecat odată, окунулся второй, de третий. două, trei, Уже 5 раз de окунулся. 5 ori s-a afundat. Знаете, что он всегда делает, когда поднимается? Știți ce face el când se ridică din apă? Он всегда смотрит на руки и на себя. Mâini și se uită pe sine. А проказа есть. Dar lepra este. Как избавиться от нее? Cum să scape? Осталось только 2 раза. A mai rămas de 2 ori. 5 раз не помогло. De 5 ori n-a ajutat. 6-й раз. Și de la 6 ori. Не помогло. Nu s-a realizat nimic. Остается 1 раз. A mai rămas o singură dată. Вот переживание и на берегу, и в воде. Oamenii trec prin emoții și pe mal și în apă. Когда он 7-й раз окунулся, Când s-a scufundat a 7-a oară, Библия говорит так. Biblia spune așa. Когда он поднялся, Când s-a ridicat, а его тело стало как тело ребенка. iar corpul lui a devenit ca a unui copil. Видите, что совершает вода? Vedeți ce face apa? Какие великие чудеса! Ce minuni mari face apa. Достаточное количество воды омолаживает человека. O cantitate suficientă de apă îl înviorează pe om. Он стал чистым, исцеленный от болезней. El a devenit curat și vindecat de boală. Он не забрал своих друзей все это богатство и уехал в Сирию. El n-a luat oamenii lui și bogăția aceea și a plecat în Siria. Пророк не говорил, вернись ко мне. Profetul n-a spus să te întorci la mine. Я получил исцеление, могу уезжать. Eu am primit vindecare, pot să plec. Но он возвратился к человеку El Божьему. s-a întors la omul lui Dumnezeu. И эти, кто сопровождали его. Și acei care l-au condus.
И он подошел к дому. Și s-a apropiat de casa И в profetului. это время вышел пророк. Atunci iese profetul. Наконец он увидел доктора. În sfârșit a văzut pe doctor. Он увидел того, о котором девочка говорила. El a văzut pe acela despre care i-a povestit fetița. Он увидел, какие он имеет сильные слова, когда он говорит. El a văzut ce cuvinte puternice are profetul când vorbește. И когда они увидели, Și atunci când a observat, и он сказал, на всей земле și el a spus, pe tot pământul нет Бога, как только в Израиле. nu există Dumnezeu doar numai în Israel. Вы видите, он не прославляет пророка. El nu îl înalță pe proroc. Он не прославляет пророка, он прославляет Бога. El înalță și îl înalță pe Dumnezeu. Потому что Елисей указал ему на живого Бога, а не на себя. Pentru că Elisei a arătat pe Dumnezeul viu, nu să arăta spre el. Наша миссия сегодня здесь у вас не то, чтобы вам показать себя, но мы указываем вам на живого Бога, который совершает Misiunea чудеса. noastră nu este ca să vă vedeți pe noi, să ne arătăm vouă, ci să vă îndreptăm spre Dumnezeu care face minuni. Он пришел с богатством. El a venit cu bogăție. А вот что 16 стих говорит. Dar iată ce spune versetul 16. Он говорит, прими подарки. Și el spune, primește cadou. Потому что ты заслужил все эти деньги и эту одежду. Pentru că tu meriți acești bani și aceste haine. А вот что пророк говорит. Dar iată ce spune profetul. И сказал он, Și a spus profetul. жив Господь пред лицом, которого стою. Viu este Dumnezeu în fața căruia stau. Не приму. N-am să primesc. Я это делаю бесплатно. Eu fac lucrul acesta fără plată. Потому что я слуга в руках Pentru că Божьих. eu sunt slujitor în mâna lui И Dumnezeu. это совершаю для спасения людей, для блага Și и acest исцеления. lucru fac pentru salvarea oamenilor și pentru binele lor. Он принуждал его, El l-a silit să primească. но он не согласился. Dar el nu a acceptat. Profetul nu a acceptat. И тогда сказал про Нейман, Și atunci a spus Naaman, если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли. dacă nu vrei să primești tu, apoi lasă-mă să primesc eu pământ de la tine. Сколько могут две лошади повезти? Cât pot să ducă doi cai, doi... Потому что с этого времени Pentru că din timpul acela, я буду поклоняться în живому timpul Богу. acesta, eu o să mă închin adevăratului viului Dumnezeu. Я сделаю жертвенник, Eu o să fac un altar, я поставлю эту землю, eu o să pun acest pământ din Israel, потому что на этой земле присутствует Бог. pentru că numai pe pământul acesta există И Dumnezeu. я буду им только на том месте Și поклоняться. eu o să mă închin numai în locul acela. Потому что нет других богов, кроме единственного небесного Pentru Бога. că nu există alt Dumnezeu afară de Dumnezeu cerului, unicul Dumnezeu. И вдруг он мне что вспомнил. Și el și-a adus aminte de ceva. Он говорит, пророк, El spune, да profetul, простит меня Господь, să mă ierte Dumnezeu раба твоего. pe robul tău. Военачальник говорит пророку, я раб твой. Generalul spune profetului, eu sunt robul tău. Пусть Бог как раба меня простит. Fie ca Dumnezeu ca rob să mă ierte. Потому что я военачальник. Pentru că eu sunt comandantul armatei. Я первый охранник возле царя. Eu sunt primul ocrotitor al împăratului. И когда царь идет в храм Рамону поклоняться, Când se duce împăratul să se închine lui Ramon, я должен быть рядом. eu trebuie să fiu alături de el. Я не могу остаться за дверью. Eu nu pot să rămân dincolo de ușă. Я должен быть рядом. Eu trebuie să fiu alături de el. И когда он встает на колени, мой царь Și сирийский, atunci când el se pleacă pe genunchi împăratul Siriei, то я должен подставить свое колено, чтобы он упирался. eu trebuie să-i pun genunchiul ca să se разуme de el. Да простит Господь меня за то, что я зайду туда внутрь. Să mă ierte Dumnezeu pentru că eu o să intru acolo în interior. Потому что Бог не признает других богов. Pentru că Dumnezeu nu recunoaște alți Dumnezei. А я должен объяснять ему, как узнать о живом Боге. Dar eu o să încerc să explic cum se
cunoască și el pe adevăratul И Dumnezeu. лучшей проповеди нету. Și mai mare, mai bună predică nu există. Чем взять и раздеться Decât să te dezbraci и сказать, посмотри, царь, și să spun, uite-te împărate la mine. посмотри, какое чудо, Uite ce minune! посмотри исцеление, какое произошло. Uite-te la vindecare pe care am primit-o. И ты знаешь, это не совершил пророк, Și să știi că aceasta nu profetul a făcut-o. это совершил Бог. Aceasta a făcut-o Dumnezeu. И Он совершил в водах Иордана. Și El a săvârșit-o în apele Iordanului. Что совершает спасение от проказа греха на этой земле? Ce aduce mântuire de lepra păcatului pe acest pământ? Самое великое исцеление от проказа греха совершает кровь Христа. E cea mai mare vindecare din lepra păcatului o săvârșește sângele lui Iisus Hristos. Только она может омыть грех и исцелить меня от проказа греха, чтобы дать жизнь вечную. Numai sângele lui Hristos poate să vindece de lepra păcatului și să dea speranța vieții veșnice. Желаю ли я подойти к Господу? Doresc eu să mă apropii de Dumnezeu? И если у меня есть грех, я признаю его, готов ли я омыться кровью Dacă Христа? am păcat și îl recunosc, sunt gata să fiu spălat în sângele lui Iisus Hristos? Не думаю ли я, какая-то проблема у меня в голове, что я должен где-то в другом месте это Nu получать? cred cumva că în capul meu se face că eu trebuie să caut în alt loc aceasta. Может, есть другое направление получения спасения, не Христос и Его S-ar жертва? putea să fie alte îndrumări pentru căpătarea mântuirii, nu Hristos și jertfa Lui. Но я нуждаюсь. Dar eu am nevoie. Без крови Христа и Его жертвы у меня нет спасения. Fără sângele lui Hristos și jertfa Lui nu există speranța И каждый mântuirii. присутствующий здесь, он имеет только один путь. Fiecare din cei prezenți aici n-au o singură posibilitate. Это Библия, Aceasta este Biblia, которая указывает дорогу к Христу, care arată drumul spre Hristos, которая открывает жертву Христа, care descoperă jertfa lui Hristos, которая открывает пролитую кровь, care descoperă sângele vărsat, которая открывает спасение care descoperă mântuirea для тебя и меня. pentru tine și pentru mine. И мы есть братья и сестры Noi suntem frați și surori в Иисусе Христе. în Iisus Hristos. Мы рабы неба, Noi suntem robii cerului, потому что мы можем получить спасение посредством Христа. pentru că noi putem primi mântuirea prin mijlocirea lui Iisus Hristos. А Христос нас называет другим именем. Iar Hristos ne numește, ne dă nume nou. Он говорит, вы мои сыновья, El мои дочери. spune, voi sunteți fiicele mele și sunteți copiii mei. Это есть великое благословение. Aceasta este marea binecuvântare. И я хотел бы в заключение поблагодарить Бога, Și eu aș vrea ca la încheiere să-i mulțumesc lui Dumnezeu что Он позволил нам că El ne-a permis найти Господа. să-L găsim pe Domnul. Этот путь к спасению, Această cale spre mântuire. Он не желает, чтобы мы много думали, El nu vrea ca să gândim prea mult. но Он открывает нам полноту спасения. El ne descoperă plinătatea mântuirii И Он желает, чтобы эта полнота спасения приблизила нас к și Христу. dorește ca această plinătate a mântuirii să ne apropie de Hristos. Каждый прожитый день Fiecare zi trăită – это благодарение Богу, este mulțumirea spre Dumnezeu. что у нас есть пища, Că avem hrană, у нас есть одежда, avem îmbrăcăminte, у нас есть кров, где склонить голову и переспать, avem pat unde să ne plecăm capul și să у нас есть dormim. церковь, Avem biserică, есть Слово Божие, avem cuvântul lui Dumnezeu, у нас есть молитва, avem rugăciune, когда мы можем говорить с când небесами putem să vorbim cu cerul и получать благословение și из să своего спасения. primim binecuvântare pentru mântuirea noastră. Я желаю помолиться за каждого из Eu вас, vreau să mă rog pentru fiecare dintre за dumneavoastră, ваши семьи, ваших pentru детей, familiile și copiii dumneavoastră, за ваш город, pentru orașul dumneavoastră, за эту возможность pentru această posibilitate проводить здесь время ca вместе с să вами. putem fi împreună cu dumneavoastră. Когда мы можем вместе Când изучать împreună книги putem глубокой să истины, cercetăm aceste adevăruri adânci, получать спасение и исцеление să primim mântuirea și vindecarea, с Божьей любовью и Божьим cu благословением. iubirea lui Dumnezeu și binecuvântările Lui. Для молитвы я приглашаю вас. Pentru rugăciune vă invit să vă ridicați.
Творец неба и земли, мы благодарны Тебе Creatorul cerului și al pământului, îți mulțumim за этот вечер, который Ты был среди нас, pentru seara aceasta în care ai fost cu noi, за эти прекрасные истины, которым Ты учишь нас. pentru aceste adevăruri minunate cu care Tu ne înveți. Мы нуждаемся в Твоем благословении, Avem nevoie de binecuvântările Tale. мы нуждаемся в здоровье, Avem nevoie de sănătate. мы нуждаемся в Твоем исцелении. Avem nevoie de vindecarea Ta. И мы благодарим Тебя, что Ты, Господи, это совершаешь в народе Твоем и в церкви Твоей. Îți mulțumim că Tu săvârșești aceste toate în poporul și în biserica Ta. Мы благодарны, что Ты, Господи, открылся для нас через Слово Божие в полной полноте. Îți mulțumim că Tu ni te-ai descoperit prin cuvântul Tău în plinătatea. И я прошу благословения на каждого, кто в этот вечер пришел в Дом Божий. Te rog, binecuvintează-L pe fiecare din cei care au venit în casa Ta. Господи, благослови родителей, а особенно детей. Binecuvintează, Doamne, părinții și îndeoseb copiii. Потому что они также несут весь вечное Евангелие. Pentru că ei duc vestea Evangheliei veșnice. Своей жизнью, своей любовью и Prin своей viața, искренностью. iubirea și sinceritatea lor. И мы просим Тебя, Господи, рукой сохрани нас эту ночь. Ferește-ne și în noaptea aceasta. Сохрани каждого присутствующего, каждую семью. Ocrotește pe toți cei prezenți și familiile lor. Мы просим благословения и исцеления для каждого, кто Te посещает rugăm, нас. binecuvintează și vindecă pe fiecare din cei care vin aici în locul Чтобы мы acesta. за все благодарили и славили. Ca să-ți mulțumim și să te slăvim. Чтобы каждый вечер, который Ты подарил для нашей жизни, был благословением. Ca fiecare seară pe care ai oferit vieții noastre să fie binecuvântare. А мы изучали эти истины для своего спасения. Iar noi să învățăm adevărurile Tale pentru mântuirea noastră. Господи, мы в своей жизни много раз неправильно поступили. Doamne, în viața noastră am făcut multe lucruri nu așa cum a trebuit. Я прошу, прости нас, Господи, Eu te rog, iartă-ne, Doamne, каждого отдельно. pe fiecare separat. Чтобы кровь Твоя омыла проклад греха. Fiecare să fie spălat în sângele Tău de lepra păcatului. А мы получили надежду для жизни. Iar noi să primim speranța vieții veșnice. Услышь молитвы. Ascultă rugăciunea noastră И будь прославлен, возвеличен. și fii preamărit și înălțat. Отец, Сын и Дух Святой. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Аминь. Amin. Присаживайтесь.